Ĩrĩ ta njĩra ya kũng'ethanĩra na hathara ĩrĩa yumanaga na ũcenjia wa rĩera, aikari a kaunti ya Kajiado nĩ matabanĩtie woko ya makĩria ma kilomita 6 itemi-inĩ rĩa gũthomithia mũingĩ bata wa kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie, magĩcangithia mbeca cia kwenja ndobori cia maĩ mwena wa Oltaraja. Woko ĩno yonanĩtie ũrũmwe wa aikari mena muoroto ũmwe wa nyota ya maĩ, kuona atumia mohaga thabarĩ ndaya na cia mathaa maingĩ gwetha maĩ. Beba maji kwa mgongo kama mtungi 20, kilo 20 kwa mgongo. Halafu maji ni mzito sana. Hakuna mama imeumia sababu ya maji. Tumefurahia mambo ya walk for water tukiwa na matumaini ya kupata maji. Tumekuwa na shida ya maji tangu miaka 20 na zaidi, kwa sababu tumekuwa tukichota karibu kilomita 10 kwa mgongo na wale wanapunda wanateseka, na leo tumejitokeza tukiwa wengi pamoja na kina mama wenzetu kuunga mambo ya walk ndio tuone kama tutapata usaidizi wa maji. Maugĩte wagi wa maĩ nĩguo cũngĩrĩire matũra mamwe gũcoka na thutha, hoka nĩ ũkũria wa irio cia mĩgũnda oro hamwe na wonjoria. Wakati mwingi kuna kiu kingi sana. Wakati wa ukame mifugo wanaumia kwenda mbali kutafuta maji, na mara nyingine hata hiyo maji ipatikani. Kina mama kulingana na desturi zetu, kina mama ndio wanateka maji, na kwa sababu ya ule umbali kina mama pia saa zingine wameumia. Mpunda ndio wanatumika wakati mwingine. Kiangazi kinapokuwa kikali punda wanakufa, mifugo wamekufa. Sasa wale wa mama wanapata ugumu mwingi sana. Woko ĩno ĩrĩgucĩrĩirie atongoria a kanitha na ikundi ingĩ itiganĩte, ĩrongoreirie gũthukĩra tabarĩra cia maĩ na iria maugĩte nĩ kũguna aikari oro hamwe na thukuru iria ikuhĩrĩirie Oltaraja, na oho gũtheremia ũrĩmi wa irio na wa mahiũ. Tumetembea tena kilomita 6 ikiwa ni distance ambayo kina mama kule mashinani wanatembea kwa kutafuta maji ya kunywa. Na sasa sisi leo tunatembea kwa sababu ya Oltaraja community kule sehemu za Ole Narau, ambapo tunaleta maji kwa shule pamoja na watoto wadogo pamoja na wamama. Kwa hivyo ninashukuru kanisa hili la AIC, tumekuwa tukitembea kila mwaka mwezi wa 6 Saturday ya kwanza kutafuta pesa hizi, na tunashukuru kwa sababu mwaka uliopita tulitembea kwa sababu ya Olgos na tumepata maji ya Olgos. Ona kũrĩ ũguo nĩ maikĩte ritana kũrĩ thirikari gwĩkĩrĩra tabarĩra cia kũmakinyĩria maĩ nĩguo kũnyihia hathara ĩrĩa yumanaga na wagi wa mbura. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi.